Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nakuzwe. Tugeze ku cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe by'umwaka liturujia. Turazirikana igitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 19 umurongo wa 9a, dusimbuke tugere kwa 11 tugeze kwa 13a. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Ivanjiri nuko yanditswe na mutagatifu Matayo, umutwe wa 14 umurongo wa 22 kugera ku wa 33. Uyu munsi turazirikana ku ingabire y'ukwemera tugendeye ku ivanjiri. Mu isomo rya mbere turazirikana urugendo rw'umuhanuzi Eliya agana ku musozi w'Imana Horebu. Eliya mu kugana ku musozi w'Imana yagiye ahunga umwamikazi Yezabeli, umugore w'umwami Akazi washakaga kumwica, kuko umuhanuzi Eliya yari yamariye ku icumu abahanuzi b'ikigirwamana Behali igihe bari ku musozi wa Karumeli. Ikindi kandi yamuzizaga nuko Eliya yari yarabujije imvura kugwa igihe kirekire. Yezabeli tumubona nk'umuntu w'umugome cyane, kubera ko yicishije abahanuzi benshi b'Uhoraho. Yanicishije kandi Naboti, maze we n'umugabo we bazungura umuzabibu we. Ariko kandi nk'uko Uhoraho yabivuze, aho imbwa zaririye amaraso ya Naboti, niho zarigatiriye n'amaraso ya Yezabeli. Eliya ageze kuri Horebu yinjiye mu buvumo, maze aho ngaho araharara. Uhoraho rero yamusabye gusohoka muri ubwo buvumo, kuko yari agiye kumunyura imbere. Mbere y'uko Uhoraho aje, habanje kuza inkubi y'umuyaga, isatura imisozi, imenagura amabuye, ariko Uhoraho ntabwo yari ari muri iyo nkubi. Haje kandi umutingito w'isi, ariko Uhoraho ntabwo yari muri uwo mutingito. Haje n'umuriro, Uhoraho ntiyaza muri uwo muriro. Bwa nyuma haje akayaga gahuhera, maze Eliya akumvise yipfuka mu maso, maze arasohoka ahagarara ku muryango w'ubuvumo. Ijwi riramubaza riti, Eliya, urakora iki hano? Muvandimwe, iki kibazo nawe Imana irakikubaza. Kuri iyi si urakora iki? Muri Isiraheli yose abantu 7,000 nibo batapfukamye imbere ya Behali, ntibanamuramya. Muri iki gihe cya Covid turimo ntabwo byoroshye. Abantu bagiye bacika intege. Ibi bihe bikanganye nk'umutingito w'isi, bikanganye nk'uriya muyaga, bikanganye nk'umuriro, ariko si byo herezo. Akayaga gahuhera ntabwo twakumva mu rusaku rw'iyi si, ahubwo ako kayaga tukumva dushaka umwanya w'isengesho mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kumva ubuhehere bw'ijambo ry'Imana. Murabizi, guhera ku itariki 15 z'ukwa gatatu ntabwo turongera guhurira mu kiliziya ngo dusenge. Niyo mpamvu dukomeza gukaza ingamba kugira ngo turebe ko iki cyorezo cya Covid-19 cyacika. Kimwe na Isiraheli yose, nk'uko Pawulo yabivuze, natwe Imana yaradutoye, idutora muri Yezu Kristo. Muri iki gihe cya korona, bamwe bakomeye mu kwemera barushaho gusenga, ariko abandi baraguye bajya mu byaha, bikorera icyo bashaka.
Pawulo ati ndavuga ukuri muri Kristo rwose simbeshya. Buri wese yisuzumye yareba uko ahagaze muri iki gihe cya Covid, akareba uko abanye n'Imana. Reka mbabwire, burya Yezu Kristo yaratsinze. Igihe Yezu amaze gatatu mu mva, igihe apfuye, shitani yakubise agatwenge itekereza ko Yezu atazongera kwamamaza inkuru nziza. Iki gihe cya Covid kingana n'iminsi 3 Yezu yamaze mu mva, iminsi y'igihirahiro, ariko amaze kuzuka byabaye ibyishimo, igihe abagore batangaje ko abamarayika bababwiye ko ari muzima, ariko kandi nabo bakabona ko ibuye ryavuye ku mva. Kiliziya rero mu bihe binyuranye yagiye ica mu bikomeye, amateka yayo agaragaza itotezwa cyane cyane mu ntangiriro ya Kiliziya, aho abantu basengaga bihishe, bagatotezwa, bakicwa, bakagabizwa inyamaswa z'inkazi, ariko ibyo byose Kiliziya yagiye bicamo ifashijwe na Roho Mutagatifu. Imivumba rero, imiyaga, Yezu Kristo ayitsinda ayigenda hejuru. Bavandimwe, uyu munsi Yezu arabahumuriza, arababwira ati nimuhumure n'igi, arababwira ati mwigire ubwoba, tureke gushiduka, tureke gusaba ibimenyetso nka Petero, ahubwo niduhumure, twigire ubwoba, Yezu ni muzima. Bavandimwe, nta wundi tugomba gutabaza. Petero yabonye ko atangiye kurohama, aravuga ati Nyagasani nkiza. Nyagasani niwe tugomba gushakiraho ubuhungiro, niwe mutabazi, niwe mukiza. Yezu rero yarambuye akaboko aramusingira. Iyo umuntu atangiye kurohama mu by'isi, Yezu arambura akaboko igihe cyose umuntu amutabaje. Yezu Kristo kandi arashinja abigishwa be kuba abemera gato. Hari igihe usanga abantu mu gihe cy'amahoro n'umunezero bameze neza, ariko bagera mu bikomeye bagacika intege, bakabura ukwemera. Ikindi abashinja ni ugushidikanya. Ese Imana ibaho? Ese kuki Imana itadukiza iki cyorezo? Tureke gushidikanya, Imana ni mushobora byose, nta kinanira. Umunsi rero ni uyu nguyu, umunsi Yezu aduhamagaraho, adusaba kugira ukwemera ni uyu nguyu. Yezu Kristo ahageze, umuyaga urahosha. Tumupfukamire nk'Imana yacu, tumutabaze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kimwe n'abigishwa ba Emawusi, dutere hejuru tugira tuti gumana natwe Nyagasani, kuko umunsi uciye ikibu. Kuri iki cyumweru twemere tuzamuke tugane i Horebu, dushake umwanya w'Imana mu buzima bwacu, isengesho ku giti cy'umuntu, ariko kandi dukomere ku masezerano twagiriye Imana muri batisimu, kandi twemere Yezu aduhumurize, adutsindire ibidukura umutima. Bikira Mariya mwamikazi w'intumwa adusabire. Bikira Mariya utabara abakristu adusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe.